Welcome back on Buhle Betfu. Last week we watched our tourists visit the National Museum and King Sobuza Park. Let's see when Nhlanhla takes them next. Marcus Garvey once said, "A person without the knowledge of their past, history, origin and culture is like a tree without root." What is included in the Eswatini tourism tour is to experience the Swazi culture once you have learnt about the history. And what better way than to experience the Swazi culture than at Mantenga Cultural Village and Nature Reserve. Asimemukele masadi lamahle ehlelweni lwebuhle bethu. Kwamanje nje la sime khona sime Mantenga Cultural Village. La khona sitobona ukuthi kukhangiswa ngani ehlelweni lebuhle bethu. Ngimenyalo nje ngina sisilalo bukele indzawo yonke jikelele la kuMantenga Cultural Village ulamavuza. Sisi Nkosi yami sesifikile endzaweni yakho sicela mane usitshelele ukuthi nendani kepha 21 kuhamba njani njengoba sibona nje nyalo la ngemva kwethu kunebantu ngala bajayiva kuyagidwa kunetivakashi kuhamba njani vele kulenza. Ngiyabonga Ncelelo Khohla ngiyanemukela emntwini wethu weSiswati njengoba sekashida obhuti eceleni kwami sikuMantenga Cultural Village. Kumantenga Cultural Village ngumuti wethu weSiswati lapho sikhangisa khona ngemuti weSiswati sikhombisa ukuthi bekwentekani endvulo kepha kasisho ukuthi ngile bekwenteka endvulo kuphela nanamuhla solo kuyenteka njengoba kusakashida umnakethu lana ukuthi kuyagidwa noma kuyajayivwa ngemuva ngeSiswati Ncelelo Khohla kuyagidwa. Siyabonga siyabonga. Bayagidwa laba la ekhaya bakhombisa njengoba sekashida obhuti lakhe ukuthi la ngemuva kuyagidwa lana kuMantenga kuye ukuthi kabili ngelanga kugidwe kukhombisa imigidvo leyahlukahlukene leyenteka eveni lethu leMaswati njengoba sibabona nje lapha bayagidza nyalo bagidzela dona tivakashi tetfu leti sivakashelako emntini wakuMantenga. Siyabonga kakhulu sibona nanyalo sekusukuma ngathi sebayalanza bathatha tivakashi nathi setiyogidza ngathi noma bongasuluka yini ubone lokuthi engabe sekumbambamba usichazele ukuthi ngabe nyalo ke la belungise bemeleni lapha emkhathini wabo kwendiwani bambamba. Kunjalo Ncelelo Khohla la leti vakashi tethu nathi sizivakashele kuvamise ukuthi bese kufika isikhathi lapho sifuna lokuthi beve ukuthi baseveni leMaswati noma beve bamukelekile. Sibese sesiba nengoma lesiyendako noma ingoma sayicambela ukuthi basijoyine sibafundzise ukuthi ngeSiswati kugidwa kanjani. Siyabonga kakhulu kuningana ngolo sikufundzako bekunene kepha ke kulesikhathi sanyalo bengingajabula lokuthi asithathe sizi ayosikhombisa ngale kulomuntu wesintu esitobona lokuthi bambamba njoba lekwakhiwe kanjena kwentekani kumenjani kwendiwani sitawucela ukuthi sichubeke sihambe sikhona inebe kunene.
The Cultural Village is a living museum of old traditions and presents a classic Swazi lifestyle during the 1850s. A typical visit includes a 30-minute guided tour and a 45-minute dancing display. Ngiyanimukela emntwini wethu wesiswati njengoba sekashito bhuti lakhe kukumantenga la e-Cultural Village ligugu lemaswati phela lapho emaswati akhombisa khona impilo yawo lebekayiphila kuthandi kephana namuhla letinye taletintfo tisaphila la sikhona khona nje ngumuti wethu wesiswati ngumuti wendvodza indvodza leyakhile le ndvodza yala ekhaya inemakhosikazi inagogo la ekhaya inebantwana la ekhaya nawufika ke emntwini wesiswati bekunene uyofike utichaze noma usho ukuthi sowukhona ngekuthi ukhulekele phela basuke bangakwadi ukuthi ukhona vele kepha wena bese uyenda njani uyakhulekela nawukhulekela ke emntwini wesiswati uyowuthi ekhaya kuze ukuthi batowukhona kwenda njani labala ngekhathi bakuve nangabe futhi abekho nawuthi ekhaya kabili noma kathathu bangasabeli kusho ukuthi abekho bakulelo khaya kuyobe sekufuneka ukuthi ujike noma ke ubone letinye indlela ukuthi ungenda njani esikhathini salamuhla ke sewuyokhanza ukuthi bamfuse banabo mahlala ekhikhini sebayashaya kepha thina namhlala nase semntini wesiswati ngidawucela sikhulekele ekhaya lethu lesiswati batowusemukela nabakhona nangabe abekho shothi sawumemeta nje sithi ekhaya ngidawubala nje kufike kathathu bese siyamemeta simemetela ukuthi nalo ngale akhona ekusiza 1 2 3 ekhaya. Njengoba nitivela ke malangeni lamahle ukuthi bakhona la ekhaya bathi bayanemukela sesingangena ke nyalo emntini wesiswati siyawucela ke ukuthi bobhuti noma labo laba besilisa bahambele ngesenxele botsathe wethu batawuhambela ngala ngesekudla kwami lene kuyindlela nje noma kuyinqubo yethu uthi nemaswati ukuthi vele ngaso sonke isikhathi siyathanda ukuthi abantu bembe njani bahleleke indlu yethu lengasekudla la lesiyibonako yindlu lesithi yensanga entsangeni kulapho kulala khona emantombazana iyawuthi intombazana nase ikhulile seyifike esigabeni lesithite bese seyiyaphuma endlini kagogo kuyichaza nje emuva lo mntwana uthi nakatalwa alale nenini kufika esigaba lapho atawuhamba aye endlini kagogo khona ayowulala nagogo gogo kunetindvo latamfundzisa tona asakhula lo mntwana uyambona gogo ukuthi sowufika esigabeni lapho sekuthi angahamba ayolala khona nabomnakabo noma nabotsatse wabo lendlu lela nje lesiyibona konyalo la kusensangeni ngesenxele sethu njoba sibona la sibaya sethu lesi esibayeni ke siyati ukuthi sine singemaswati kulapho sibeka khona noma kulapho kulala khona imfuyo yethu yesiswati siyathi ke ukuthi likhaya lelitawuphelela nangabe kutawuba netifuyo lokuthi inkomo simaswati ke siyathi ukuthi inkomo sitisebenzisa etimpheni letiningi ekuphileni kwethu kwemaswati njengoba bengishilo incele lokhodla ukuthi la esangweni kulapho utawukhanza abafana khona la utawukhanza abacocisana khona bashiyela nalwati etimpheni leti tawubasita ekuphileni naba njengoba sibabona la kuyashisa namuhla ngeke ukhanza bangekho la ngekhathi bahleti la ngaphandle bayacoca bayacocisana nje ngetindlela tekuphila embi kwethu la kunana indlu yethu lana lesithi lilawo elawini ke kulapho kulala khona abafana kuphela uyawulibona ngani ke lilawo ekhaya lesiswati uyawulibona ngokuthi ligegeletelo lona ngemahlahla ngoba phela sitawukhumbula ukuthi bafana bona bageca lusekwane kanti emanfombatana siyibonile yabo indlu gegeletelwe ngemhlanga ngalokuthi emanfombatana wona ageca ini umhlanga njengoba sesivile sesifundzile ngehlangothi lwabafana umsebenzi wabafana labalala khona nalaba bahlala khona nyalo ke sesive ngala bosisi ukuthi bona bahamba yini lefanele sibayende kufanele baphile njani asesingene ngala ngekhathi kwalomuthi
sitofunza ngawo kwende kanjani. Yebo nqale siyabonga. Njengoba ngishide ekuqaleni ukuthi lo muntu lo wenvotha lenemakhosikazi lamabili. Nyalo nje la sawungenela khona kusenzaweni yalo make wekucala. Yebo. La sikhona khona ke sibona indzawo yakamake lomkhulu. Make lo wenzile ekhaya leSiswati uba netindlu letintsatfu. Lena indlu iba yekuphisela. Naye nje yekuphisela. Make lo wenzile ekhaya leSiswati uba netindlu letintsatfu. Lena iba yekuphisela. Aphise kungabe mahewu kungabe ngulamahewu labovu umcombothi phela bese sekuba naletinye nje tinatfo takhe la ngabe lati khangile umvlomdzala kuti phisa bese la kuba yindlu yethu yekulala noma indlu yalomake yekulala bese lapha kuba lidladla lapha tawuphekela khona siyati ke thina eMaswati ukuthi nawufika nje ekhaya leSiswati angeke wenze bangakakuphi emahewu bangakakuphi noma lokho lokudliwako likhaya mbamba leSiswati lifanele lihambe kanjalo kepha esikhathini sanamuhla sowuyenqa nje ekhaya leSiswati abasakuphi ngisho emandi abasakulileli nangendla. Yeah. The objective of the Culture Village is to enable visitors from all over the world as well as urbanite Swazis to maintain a positive interest in Swazi culture heritage. This includes language, customs, practices and rituals. La sikhona khona ke sesisendzaweni yakagogo. Gogo naye ekhaya leSiswati unetindlu takhe letintsatfu. Kuba nendlu yakhe yekuphekela, kube nendlu yakhe yekuphisela, bese sekuba nendlu yakhe yekulala. La sikhona khona sisedladlela lapho sitawukhanza gogo apheke khona kudla. Kepha nabe kuyashisa njenganamuhla nje uma kuyashisa akukaphekwa ngekhathi edladleni kuphekwe la ngaphandle endzaweni lesithi kusesibuyeni ngicela ukuthi siqhubekele khona sitawubona ukuthi ngabe kuphekweni namuhla la sikhona khona ke sesibona kusesibuyeni lena yendzawo lapho emanfombatana noma umntwana wethu weLiswati lo infombatana abe khuliselwa khona afundziselwe khona indlela yekutiphatha indlela yekwenta tintfo nje empilweni sibonile nasisesangweni ngale ukuthi nakhona esangweni kwakuse indzaweni yebafana nalana ke kusendzaweni yemanfombatana kuyawuthi nakufika isikhathi sekudliwa gogo nakathakasile noma gogo nakafuna utawudla nebatukulu bakhe njengoba sibona la badla bonke kanye kanye kude lo tawuphakela endishini yakhe yedva adle lena indlela yethu yeMaswati ukuthi silethe kuvana kulabantwana bala ekhaya nalone mona gogo ushesha mbona ukuthi unemona ke wena bese uyakhona kumenta njani so uyakhona kumlungisa noma so uyakhona kumyala noma kumsita so uyakhona kumsita kwadise phela ukuthi angeke agcine kuphila la ekhaya uyawuphila nalabanye bantu kulelinye live njengoba ngishilo sekhaya leSiswati nawufika khona awulambi akufuneki futhi awusho ukuthi ucela kudla uyangena nje uhlale phansi udla la sikhona khona ke nyalo bonkosi sesisendlini kagogo sesisendlunkulu lena ke yindlu lemcwa kakhulu ekhaya leSiswati uyawukhanda ukuthi ngilapho tawukhululelwa khona indzaba letimcoka zala ekhaya eMaswati athi awukhuluma indzaba kuno ngikuthi indzaba takumela nangabe kunenkinga nje lekhona la ekhaya tonke tindzaba tawuphelela la ndlini kagogo nabe khona lebe bacabene konke kuyawuphelela la ndlini kagogo sitawuthi nasiphuma la ndlini kagogo siphume wonke umuntu aseka kahle kusekude kucabana nalebe bathi ukuthi bani ucabene nabani kuyawubabete lokho ngikuthi tonke tindzaba tethu diphelela la endlini kagogo nasihleti ke endlini kagogo sihlala ngebudzala bethu ngesekudla nje kuyawuhlala labavuna bahlale ngebudzala babo baze bawufika le eLithanzane noma le eMsamo kanjalo nalabasikati bayawuhlala ngesencele nakhona kuze kuyawufika eDu ngebhadi yethu ke side kwekukhanyisa ukuthi singathi siyakhanyisa emini kepha bengathi siyawungena ngalelinye ilanga nakukhanya sitowubona ukuthi endlini kagogo kunani yini letholakala khona ngekhathi. The Swazi culture is indeed rich with customs and practices that are extremely interesting, don't you think?
That was not all. Nhlanhla, our tour guide, then took us to Mantenga waterfalls, right in the heart of Mantenga Cultural Reserve. The Mantenga Fall is one of Eswatini's best known and most accessible waterfalls, as one can drive within 5 meters of its main viewing site. Sasifikile ke bekunene ku Mantenga waterfalls. No rock climbing. Awuvumeleki lokuthi wecela. The tourists for the day had satisfied their knowledge on Swazi history, explored and experienced the true Swazi culture, and got a glimpse of the breathtaking serene views of Mantenga Falls. They surely needed to take a break and get some lunch. And what better way than to do lunch like the locals? Njengoba solo sehla senyuka ke kulelo hambo lwethu. Tindzawo setiningi lesivakashele nesisu nazo sesidinga kwazo. Njengoba nemehlo nabo besiwanika nesisu ke nazo sesilambile sesidinga kwazo. Kuye kube sisinda ke umsebenzi lo njengalona sasivakasha lethe la emashipini la kaLobamba. But stokosa sidla ilunch. Tinhlobonhlobo ke tetinyama letiba khona kuya ngalokuthi uthandzani wena uthandzani njengoba sekunjena nje vele bese ngibabutile ukuthi livoso uyalidla wena chicken wena uyayidla yini wena yena beef uyayidla yini cha labe kunini badla konke cha sekuba seyilunch yethu ke lena for the day sesitawuqhubekela kulobunye emva kwelunch siyabona. Swazis believe that once you have eaten a heavy fulfilling meal, you need to have a drink afterwards. And what better way than to drink umcomboti? Part of the tour includes visiting a local place where locals go and buy traditional drinks like umcomboti and emaheu. Siyabonga bekunene sesifikile kaLobamba sinyalo senda village tour kaLobamba. Kuye kuthiwe kusemashipini kepha na ke nyalo la sihleli igogo la. Ngenzaba sito testa lokudla ukuthi nangabe uzivakashi uqhubeka ngoba kufanele udle njengoba sesisuke ekudleni nyalo sesifuna kwehlisa nyalo ngoba asikakhona ukuthola emahewu gogo sehlisa nyalo ke sesikhathi sekuthi nyalo sitowehlisa lo palish nale nyama lebesidla. But you shake and puputa. Yeah, shake and Kube sithole uThio bekutaba mnanzi kakhulu. Ngizama kona lokushake, you shake. It was definitely an acquired taste for some. Nhlanhla from Eswatini Tourism Authority then took our sightseers to Swazi Candles. Swazi Candles is a factory shop open to the public. Our tourists got to see the artisans sculpturing the wax into highly decorative animal and geometric shaped candles from Eswatini. Siyanemukela Swazi Candles la khona kwakhiwa khona inhlobonhlobo yetinto letakhiwa ngamakhandlela. Ngakho ke manje sitawungena la sitawubona nokuthi ingabe bahamba bakhanjani yini tinhlobonhlobo lesithatibona la ngekhathi lesi sitakhiwe sipenze njalo sibakhulumise bona laba sibumbelako lababumba le tinhlobonhlobo temakhandlela. Ngicela lokuthi ke bekunene sichubeke singene ngephakathi sitawubona lokuthi kwenziwa njani. My name is Max, like you've already told you. So this is Swazi Candles. This is where we make candles in form of sculptures. As you can see, this is an elephant. We have two departments. We have one in Malkansen and the other one is in Matapa. That's where they deal with making the colors for us. So this is called veneer, and this is the plain wax. We buy this from South Africa, Saso. So what we do is, when we make the colors, we melt this one into liquid and add it with powder pigments, and then form different kind of sheets, just like this plain one. And then we put them together to form these different kind of patterns. If I may demonstrate for that,
It's just like putting this one together with this one, and then we have a compressing machine that does all the processing, and then you just slice it into a piece. You have a pattern from there. Then from this one, you melt this one into a bowl, and then you put the colors on top, and then it comes out a colored ball like this one. From this round ball, we then start shaping it into any shape. So I'm gonna make an elephant for you to see. Some of us have taken some classes with there's a college in Eswatini, National Handcraft Training Center. So they also teach you some of the basic skills of art. So you have to have both the skills, and you also have to be artistic yourself. How long it took me? About a week. If you artistic enough, I think the basics of learning how to do this takes about 1 week, but you're in a probation of about 6 months still training. All right, so in these dishes, this is for our cold water. We just dip it there to make sure it gets hot enough. And then at the back, that's where we put the lighting string for the candle, since all of these pieces are candles. So. Keeping up with the artistic side of the tour, our tourists then experience Manzini market. Manzini's draw card is its colorful market, and Nhlanhla took our sightseers to handicraft market, where some of them bought souvenirs and gifts for family. Sesambile maswati lamahle nani babukeli be Buhle Betfu sesikamanzini nyalo sifike emaphethelweni weluvakasho lwethu lesulusukele kusukela ekuseni namuhla siyajabula ukuthi sigcine sesifikile emanzini market la khona kuthengiswa khona inhlobo yetinvo kusuka emvunulweni kufike nasebuhlobiseni ungahlobisa nasendlini ungahlobisa kuyo yonke indlela nasemtimbeni uyatihlobisa njengoba sibona nje nyalo lapha phambi kwethu lapha kunemihlobiso yamagcebesha inhlobonhlobo temagcebesha inhlobo kuningi kakhulu ngede ngakucetha amaswati lamahle lengingakusho nje kuba kuhle ukuthi otani ninte la kumanzini market kuyathengeka bayakhulumiseka ungaphuma nawe njengoba sesiphethe nje nathi sesibakhulumisile sesingilesikuthengile nathi sitihlobisile sifake emagcebesha so uphethe lokho lo baba nalona make naye uphethe isikhali angathi ke noma sobuka lokuthi mhlambe naye zofuna awufika kulesigaba sekuba ngimake kepha ke njengoba ngisho ngithi lusuku lube luhle futhi sesibonile indzawo sebabonile intivakashi tethu ukuthi naku nasemanzini market nabani angeta nemukelekile utani emanzini siyabonga. What a lovely day tour. Do take some time and book your tour with Eswatini Tourism Authority. Hlo mangwane uvuke uvakashe. Hayi mbukeli nawe uyadibonela ukuthi we spent literally the whole day enzaweni yakalobamba nawe uyadibonela ukuthi kunengi longakufunza lana kuleyo ndzawo kusuka kuwomlando wethu njengemaswati kufika kutotinfo letimcoka kithi njengesive kanti ke mbukeli ngaba kuhle ukuthi nawe utibonele utifunzele kabanti ngekuthi nje usuke ekhaya utawuvakasha kulena ndzawo sihambisana na Eswatini Tourism Authority sithi hlomangwane vuka uvakashe yati live lapho kabanti mbukeli there's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini hayi bathi ke lokungapheli kuyahlola mbukeli njengoba phela sifike khona emaphethelweni ehlelo lakho lelithi Buhle Betfu kodwa siyakuthembisa ukuthi evikini lelitako ngaso sikhathi esifana sidabe sinawe la ehlelweni lakho lelithi Buhle Betfu kanye lombukela ngufisela kona bukela lokuhle nekuqoda lokuhle etinhlelweni lakho letilandzelako sale kahle.